Fa'atalafatu talafola Radio Samoa le nei tae au malo le soifua manuia, talo le nei fo ia solua. Ua vaai le malo i le faamalosia o le tatau na fai o le tali fofoga i taimi sui ai la asanga o la patainga. Faapea le faamalosia o le tatau na scan o le QR code. O le ua talia le kapeneta se fautua ngalo i e fua i eilana faaiunga, a o vaai le malo e faopopo au wala mo le puipuinga o New Zealand mai le isi vai rusi wa ta ua o le Delta. O nei fautuanga o le a iloilo ai po o le vaiaso a sau vaenga faopopo e lua wa ta ua mai, mua. O le faamalosia o le tatau na scan o le QR code no fuanga i maualunga i le lamati o tulaueleele. E au fiai fale kalapu faapea fale ainga. Lua, o le faamalosia o le tatau na faonga o tali fofoga i so o se vaenga o le atunu e faamamalu ai vaenga o la patainga lua nga i lunga. O ni swinga faopopo wa sau no le taitai o le atunu u Jacinda Ardern o le sau o le Delta lea ua a fia i feo inga sa oloto ma Ausitalia. O se taipi wa tatawa ia New Zealand na vaai i nisi a wala faopopo e tu i TTI le ono la matio o le atunu o mai le sosolo o lea vairusi. O ni tāpenanga wa sau noa le Minister al Covid Chris Hipkins e ono faasala tupe le tangata e le usita ia nei faopopo nga fou pe a faamalosia. Ua le tali tonuina i le malo sikulati mai kamupani sikulati tutu o tasi. O loo faakona karate nei e ngā lulue i no fuanga faanofoesea. O le ua tuli le isi sikulati i no fuanga faanofoesea ono le tau mafai e faatauanau se tasi o tamaitai sa faanofoesea. Muli ai ta lafo i ai text matanga. I tala le mtanga luengo pisinisi leo lo vaia no fuanga faanofoesea. O le masino amperila lea na ave esea mai ai lea sikulati ma faasaio na toe o atu ma ua ta uai le matanga luenga le faanoa no tele i nei a mionga. O le sikulati na awalatu i lalo le kamupania le first security ma o le faletale malo le waipuna i Aukilani lea sa iai. O lea fo iwa faailoa le first security e le o toe fai ngā luenga. O le matanga o le tausanga nei lea fo ina tuli ai le isi sikulati na mawatu le poto se tasi o tamaitai sa faanofoesea. O le alia mai peo nei winga ua vaai ai ma le malo e avatu sui o le ami la tau te leo ina no fuanga faanofoesea. A o toe faopopo aso le I Ueligitone le vaenga lua o la patainga. E le o toe mamao ta tala le avanoa e faatalo sanga i fesoasoani mo pisinisi. O le fesoasoani le nei wata ua le Resurgence Support Payment o le anga vaai pisinisi wa a fia tupe maua ona o le I Ueligitone i fesuia ingo la sanga o la patainga. Ona o ai ingo lo sauma le vaenga lua le nei o la patainga wata utino i pisinisi Ueligitone i tala le tio New Zealand. Ua a fia au nanga masani fa apea pisinisi. Ma o le whailoa mai o le fesoasoani le malo o se tala fia. O nei fesoasoani e tatala le avanoa mo talo sanga mai le tulaueleele le tae o le asotofi o le vaiaso nei e whaaulu atua ia nga i le Inland Revenue. Ai i vaenga la patainga mo Ueligitone, o le poana nei le e umai le periota whaopopo na toe umi mai e le vaenga lua o la patainga ai le ngata i leo le tau fio faigamalaga sa oloto a New Zealand ma Ausitalia. Ma o lo Italia nei se isi whaaiunga mai le malo i le so. Ua toe faatoesea le matanga luenga le soifua maloloina le Atu Kuki i pasese na seseo na ave esea mai le faigamalaga na umo na tapena lo na tuuvae se atu ma Aukilani. O le se e mai ai o Ueligitone le vaenga o la patainga lua na vave ngai o iai ma le soifua maloloina i le Atu Kuki ma faia na swinga e ala i le faasao na faimalaga atu o pasese mai Ueligitone. Faamaonia le e New Zealand e longo mai le Atu Kuki le nei faaiunga wa umo na tapena le faigamalaga i Aukilani le tau le asotofi taluai. Ma o lea na toe longo ai pasese mai Ueligitone na faamoemoe e faimalanga i lea faigamalaga e le mafai o na o. Peita ai o le sau o lea faatonunga mai le Atu Kuki na ave ese se mai ai manisi o pasese e le i ai Ueligitone. Ma o lea ua toe faato ese i le failautusi le soifua maloloina Bob Williams i le asasi. Sa wai le fautuanga le New Zealand pasese umolo tapena e faimalanga i le Atu Kuki, faatumu le pepa o tautinonga i lunga le Cook Safe i totono le luas fulfai tula ai le i o ese atu ma New Zealand, a toa ma le tu i ai o faamaumongo a wala i mawhaiona fesota i mai le soifua maloloina le Atu Kuki, ina ia tu ua ai le a fio fuafuanga i le taimi muli. E se mai fesuia ingo tonu o faigamalaga ona o puipuinga mai le koviti. O le aso to'ona i whaato a umatu na toe fo i mai le faigamalaga na le i mawhai o na tulaueleele malai vaalele le Atu Kuki ona o le whaale tonu o le tau. Matala whaai o le nei tae au, tāponia a wala, tau fia faigamalaga vaalele ma vaalalo, whaapea fautuanga mo ngalu malolosi. O suwinga o le tau o faamauina mo New Zealand i le so. E o atu i le negative lua se fulutike rile malulu inisi o vaenga i le so.
Ona o le malose le aisa to ulu, ai le ngata i leo le malo losi o ngalu. Na vave whaalea o ngā ina ia le e New Zealand le tolu, sfulma le tolu ana faigamalaga to e fo i Dunedin, Invercargill, ma Queenstown i le so. Mai le Vaai tau e whaapeo le malose le aisa to ulu le a awhia i le vaenga i saute e whaasolo mai i lunga i le o ngā tutono le North Island. Mai whaapea whaatetele i le tau nei, whaasolo atu ana nei. Ua sa wai ma le whautuanga le pūlengo ta avale afi i lunga lau ele ele ave ta avale uma, se ia no fouta le masa e se o le awala o no le aisa. O suinga i faigamalaga vaa ma awala tapunia i nisi o vaenga le atunu o loo malose le aisa e ono whaawa watu i le aso a tae au. Tala nao le nei tae au, manuia le nei aso.